gabi di dokong kalat ko amang songo simar dari Suku Jo, Oma lilingmu di Jakarta Om. Ya ada Om mula selama mengerato Om. Mula ko lihat. Robe surat itu sih waktu Sony Jaha biar aku di permul. Omat tem nagay masalah di. Dugay masalah. Nani holso ni na tua-tua. Di holso ni na tua-tua sa tolong ba? Mana tong marahali marsakti si Manjunta, bukan si Mar dan aku. Daw maksud na buti ala Istile din. dang di respect ko stila na buti. So ni do na tua-tua. Oro mula na julu kan holat to na pe mula dongan. Mula di sana adong mula na julu. Misalnya adong mulut pangarat tu mulu raw tu huta. Ya do pajupang do anakku. Kanin na do. Jadi mulu lang mula kan non. Tidak dapat tende. Masa tende kuda. Pajupang gua muda anak kuda baru. Wah do inda. Jadi ipasa matuna tuho. Habis lewat 2 bulan 3 bulan. Sampai romo si tau baru dang raya lusiho. Gua tong. Baru hono na si Merda no. Mana tahu lu gak bilang tuh di mana rin tatlo. Pasti may napugos. Nangatungala ni apa muso ni gabi. Wala kabar na siya nga so nang. Dia mana surat. Surat. Memang. Mula zaman sonari. Olo. WA. Nga, Japri. Wala lang magkiti WA ibe humalas. Mangingot ka pangalo sinujulo kasi kung napengan daw siya mga dihom nung may lapugos nun eh. Karya ni si Anton Silla kan. Oh, bajo. Ale kumula do dah. Babula ko. Ay do dah, ingon na tuto mantong dah. Ala uruban na daw no. Hita mga pa si Mana ulo ng Imana toke. Maksud naudo unang abala gagal na tuwi na margelengi. Toke ikan nilam. Nila. Mado. Ayo sih kala. Si bago Bayaran, ako beda. Oke. Yo, ayo, baju lagu ni si Anton ijo. Tapi. Maila pugos ate. Unang may pugos. Pertahankan kefokusan. Bukan. Apa? Pertahankan apa harga diri itu maksudnya. Unang may lapugos. Unang may pugos. Songo
susah, na lupa Marina, na lupa Marama, maila pokos, maila susah. Agu, ya. Jadi, Nang may ilap. Sugot roho tu katorra Ya. itor jalong kos muda. Ako pas libro sa sekolah na Ala, pinang ulang. ala kopte biru bang kosu. Tak pula kelas tak pula dia. Nah, Pero hai- wa katong mu ilean. Datang Asadok pasado mu tu na tu. Iyo, jalang. berarti kan pasti gue biar tu mulai. Pasti mah, pasti mah mulak. Pasti mati. Datang aja ke kantor Pak Muter. Oke, ya. Terima kasih. Tentunya Pak Mukhtar akan baik dengan kita. Wahana kan, wahana.